E fa talo fantu le mai moanga so tanto waturu. O le fa wa winda le neo le tanto Port Kalame. O lau balota o lau leo i le vaenga tolu. Tu fa te sia le WT Media. Fai pa anga male officer komisio fainga balota. Male officer komisino sulu fainga. Fa te sei male lango le sempor male TV tasi. O le fa moe ngalava. O le fa lau ilo ino mata uputa ua. A wale ta penanga le tanto watunu mo le fainga palota ile lua o ono. E fia fo ye fa ilo atu le ua ma fa te sei ma se montafa ma lolo lima vai pule o le angafa ma mata upu ale official komisio fainga palota talo falava se montafa ya fa te tele fa talo fo ia se unga mai vasa ile nei fo i vaenga o le tatu Port Kalame ai fa te le fo bole avano ia fa ilo atu ai ia tulanga fo o fa pe o nei nga luenga ale official komisio fainga palota fa talo fa fo ila ia ile fa afunga mai ta to watu u Samoa nei ia fa pe fo ia Samoa ia tunu u mau ia o te loa o le naite tau ma fa wa se unga mai vasa ia po fe tonu leo lo o iai ile taimile nei ai o le anga i mai muri tai mai ile tulanga o lo iai ia nga luenga a resitala le office pe ona fa nga solo mai tu nei la ia le pata ma fa solo to i tu malo la le laitu e pe ona iai ia mai mo mai ia o i tonu wale e iai ia le a motu foi lea ma le tala leo we ele fe ngai vini ma tapanga ra le vini leo lo fa pe ona a mai mo mai ta tu watu ia ta ua foi leo le ngai mai o ta tu Port Kalame sei muri tai le tulanga lo ia nga luenga ale official komisio fainga palota ai se tai muri ane o le fa pe ona mai mo mai ta tu watu o le a fa so ai ia le komisina lango ia o ia foi o lo fa ururu ia le vaenga o tula fono a finga fa vai mo suenga ile tulanga tau tula fono ia ai vela it sila ta to watu ia pe mai foi inisio a forosanga fa tara dong ia lai fa foia se nga mai vasa ai fa tai mo leva no awone MCA vai nga ta wole na mai le official komisio fainga palota e pe ona ta ua se mutafa a olona o telenga ole a mai mo yelo tanto watu pe a mai ale tanto malolonga mua ai ole anto mo le tanto Port Kalame ele ofisa o komisino sulu fainga mo se fa mala maina o fainga malo fa demokrasi fa pea ia inga mo o mia mo le fa tino ino la aya tau te palo tai e tu sama fe nga fa va malo le aso no ia le afionga ya le ota ta alo le ota o le ofisa sinia o le vaenga su enga tele lava ona tatu ta ua le upu leo le fa demokrasi ai o lava ona tatu fa so lo loto ilo na winga ai mai se le fa moe na fa tu la i mai ai fa nga malo fa demokrasi awai ese tu ai nga fa nga malo ele o fa nga malo o mai mulmul ta i fa nga fa demokrasi fa ta inga e ai fa nga malo e ta ina ai nga tup o nisi o pulenga ua fa o ai le malo si fa fita o nisi ele ai ni fa nga palota ai pule ai ta inga matal tonunga fa tapo inga pe ta i o Samoa e faavae i fainga malo fa demokrasi e fili ai e tangata anu o latou taitai e tauala atu i le fainga palota tele e tolu poutu fe faatau ngai o loo faafoe ai le fainga malo fa demokrasi Samoa e pei ona ia i lalo le faavae o le malo tu to atasi o Samoa Constitution poutu mua o le parliament o le matafa ioi o lea poutu na te fausia, teu, mapasia ina tu la fono, o lo lima taita ina ai le pulenga, ma le whaanga yo inga, o ati nae, mo le puipuia, ma le manuia lau tele o le atinu. A tātou tala noa i le palemene, e ao fiai o le ao le malo, head of state, ma le limas futasi o sui usfono, na fili mai e i tu malo. Poutu lua, o le whaamasinonga, judiciary, o le tu tino lea, ua iai le malo sianga e whaawinga ina ai le tu la fono, e awala atu ini mata upu tau whaamsinonga, whaataita inga. Ina ua whasilingia le 10% le whainga palota lua o lua tasi, na whaasee atu le whaamasinonga mo se whaawinga ina. Poutu tolu, o le pule whaatonu, executive, o le tu tino lea e whaamalo sia le tu la fono. A tātou tala noa i le pule whaatonu, o lona winga o le kapeneta, e au fia ai le palemia,
maana minista e se fulfa. O le au ai I mata upu lau tele ma le whaatinoina o lau pālota. Wale na o se ai at tau. Ai wo se vaenga tā ua pu lenga whaatem karasi. E wha mauti noa inai se whai ngā mālo e amana ia finangalo ma mana onga o na tangata anu. O se whai ngā pālota sa o loto maami o tonu. O se tasi le o tafa tā ua. Mō le whaavaina o se si o manga e malu puipuia ma amana ia ai a te tau o tangata uma. I lalo le mata upu luas fultasi o le malienga whaavao mālo mō ai a te tau, UDHR, ma le mata upu luas fulima o le malienga whaavao mālo o ai a te tau a tangata ma whainga mālo, ICCPR, o loo aloa ia loa ai a te tau e te pālota ai. O wheangainga nei na sainia e le mālo Samoa, mai le tausanga e tasi iwa whāwalu, ma le luafe ma le walu. O lono winga e ta tau lava o na amana ia, ma muli ta ia e le mālo, aia inga o wheangainga nei. E whaia inga e mo o mia mo le whaatino ina o laua ia te tau, e te pālota ai e tusa ai ma wheangainga whaavao mālo na o tā ua mua. Mua, whainga tusa whaavao mālo. E awa no tutusa umatangata anu o Samoa ua atoa le lusu tasi tausanga o le soifua, e pālota. A whaatino o le whainga pālota, e iai le tiu te tau ave le malo, e le ave sea lea o pāpupuni o lo o tau mia ai le ai at tau, o tangata anu e mana o mia le fisosoani, e whaatino lo la toa ia e pālota ai. Whaataita inga, mo i la tau e iai a fianga tu mau o le soifua. E te tau ona tūsia le pepa pālota I se ngangana tala whiangai e la tau te malama ai. E pei o le ngangana patu, prayer. Mo I la tau e pō le vaai. Po o se tangata, companion. Mo I la tau e le iloa tusi ma whai tau. Illiterate. Tua a matutua, elderly. Ma ia whaao ngā ina ni whale pālota. E whai ngō fie o no uia I la tau. E whaao ngā ina no foa whaata vale. Accessible booths for the physically disabled. Lua, whai ngā pālota sa o loto ma le sao. E tatau ona sa o loto ma sa o le whaatinoina o le whai ngā pālota. Ina ia ma whai e tangata pālota o na fili le sui e au noa mani whai ngā whaala tua e whaalave ina ai. E te tau ona tutusa vai tausanga e whaatino ai pālota mai lea paia inga I lea paia inga. Ina ia mautinoa o loo whaawau pea ona whaatino ngā ruenga a whainga malo e tusa malou sa orotonga e whaali ai o manatu o se tangata pālota. Whaataita inga e pei ona lausi le fia mo sa moa lava ia e ta I 5 tausanga ma whaatino lana whainga pālota. Tolu. Aoa onga mo tangata pālota ma le whaalau iloa mo le restala. E tāua tele aoa onga ma whaalau iloa ina ia whaamauti noa inai o lo ono fouta le mamalu lau tele o le atinu I le whaanga solonga o whainga pālota ma le restala. O whaamtalanga ma isi ngaluenga whaatino mo le whaatautainga o le pālota. E tatau ona tofusia ma avanoa tutusa I ai tangata uma. E o lava ia I lātou e iaia a fianga tu mau o le soifua, ma I lātou e le mawhai o na whaitau, ma tusi. Ma le lona wha, o le saolotonga e whaali ai manatu, whaapotopotoina ma tuu whaatasia ai se whaapotonga, e tāua tele le whaamalosia o le ai a tatau, e pālota ai, ma e tatau lava o na malu puipuia. O le saolotonga e whaasoa ai whaamatalanga ma manatu, e whaatatau ma tā upu lau tele, ma whai ngā upu whai I le vāo tangata anuu, sui tau vā, ma sui filifilia, e tāua tele. Ma e tāua ai, le iai o le saolotonga o le newspaper, Freedom of the Press, ma isi ala whaasalalau, media, la tau te mawhai ai, o na whaaleo se manatu, e au noa mani whainga tau whaamatau, po le tau mia o manatu a wale no fosila fia o le mamalu o le atinu. O tafa umanei e pei o na folasi atu, o tiute umanei o le malo, ma isi tu tino le tatou atinu, e mo o mia o na whaatau taia, ina ia mawhai o na whaatino ai laua ia te tau, e te pālota ai,
e au noa ma se faa lave ina. Ai sea, ona o le tātou whainga malo o loo whaavai whainga wha demokrasi. O lau pālota e filifilia mai ai o tātou taitai. O se awanoa e mita ai oe o le tangata anu Samoa, a wā e leanga waa uma i ai tangata o le lalolangi. Ai maise ia tunuu e leo whaavai ni whainga wha demokrasi. O se tuutu la au po se tata longo le tātou ofisa. E au ngā tele lau malama le lei i ai inga e mo o mia. Ona whaatino ai lau pālota. O ai inga nā e te whesilingia matapa mo se wha malama pe a whai e te sila atu e leo ato o toa luna whaatino ina. Whaafitai mo le avanoa. Whaafitai leo ta, manino le leima malama lau sanga. E tā ua mo le atunu ulau tele, ai maise le whaalau ilo ina o whainga malo whaatemokarasi, mai ainga e mo o miai le whaatino ina o tātou ai atatau e pālu tai. O le awhia le tātou malo longa, a toi talu mai, ona mai mo leo le atunu o, e le whaalau ilo ina ma tā upu tā ua, a le ofisa o le komisio whainga pālota, au ina atu, e le awhionga ia se mutafa. Toe whaawheloa i ma whaatalo whaatu i le whaawawina lava o le tātou proklame o lau pālota o lau leo ia e pei ona iai le nei whaivaenga ia o le whaafonga ma le sila mai a le tātou watunu e pei ona oto atu o le vaenga nei o le tātou proklame la whaapea ona whaasoa i le tūlanga tau tūla fono o lo lima te ita ina ai ia ngaluenga whaatino le ofisa o le ai whaafonga la mai mo mai i le whaasoa le komisina langolango o ia fo i leo o whaururu iai ia le vaenga o tūla fono, whainga whaavai masu e suenga. Ia le sunga ia maunga fitongi wā ai. O le aia whaasoa, ia abatu le atoanga o tūla fono lo lima te ita inaile ngā luenga. E mese lau fo inaile ngā luenga resistala o lo whaanga solo i le teimile nei. Tā ua la le whaafonga ma le mai moa a oe le tangata pālota, oe le sui o le nuu, sui tamaitai ma tātou uma. Leanga ia awhia uma tātou i le tūla fono, leo le a whaasoa atu. Sila mwhaafonga. Ngā luenga o lo whaatino le taimi nei o touristala ina umalea o tangata pālota i nei Samoa. O tātou ngā luenga foi o lo o ngatasi lava ma tātou tūla fono. Le iei tātou anga waa, o lo iei tonu, iei whapea foi. Ma pepa e mo umia. Whapea on whamaoni ai i anga waa o lo whapea on tu ina mai tūla fono. Ia pea on silfia. Ia o tātou anga waa le iei i te tono le tūla fono. E lua sutasi lo tangata pe si te sen Samoa foi. Ia, ona mwhailei ona e anga waa e te restala. Ai, e iei foi la isi anga waa o lo whapea ona mo o mia le tūla fono. E mawhaiei ona e restala i lunga o le tū malo pālota. O le a e pālota ai. Lea la iei lo tūlanga o le nofo mau. Ia, po le umia ina foi o le suafa matai. Lua lava anga wa ai o lo whapea ona wha tuina mai tātou tūla fono. E mawhai ei ona e restala i nunga le tū malu pālota. O le a e pālota ai. O le avea lea po whea le alalawhanga i te tono le tū malu. O lo e alala ai. O lo wawai fo i le whamaumaunga o suafa o le tusinga ingoa. O ina o lo whapea ona whanga aina e le ofisa o whainga pālota. E a mai se foi pēr whapetu ina mai so ID po se driver's license. O le driver's license lava ia le wainga tāua. Ia wawa ai po iei fo le nuu leo lo whapea ona e lala ai i lungo le driver's license. O le si tūlanga e whaanga aina le ofisa i lalo atu la fono. I o tu ina mai lea o le tautonga wha atu la fono. A le sui o nuu. Po si tamai tai o nuu. Wai la tole mai le wha mautuina mai ia o lo whapea o na alala le tangata i tono nuu. Ia o le tūlanga le anga wā o le matai. Ia e paua le pepa e mo omia le ofisa.
Ia o le pepa le tu ina mai le certificate. Whamaoni ai o oe wa ristalaina lo sua whamatai. Ma o ina fo ila o le meo lo e matai ai. Po le nu po le lalwhanga lo e matai ai. Ia o le ai ristalai, e te anga wa ai te ristalai. Pe o vaenga tonu ana o lo tu ina mai e tu la fono. E tu sai fo ima anga waa. E ave ai oe ma tangata pālota pe whamawina lo sua whaila o le lola pālota. Ia o le mea tā ua lava. O le iloa lea le mamalo le atunu. Po a tonu a pe pai tau ona tu ina mai. E fisosoani ai fo i le whaatino inga na luenga. Ai mai se lava la lea o le vaai le ofisa. O le tūlanga i le lufu tasi ma lau sitseni. Ia e mwhai ona whaamaoni e lau pepe whanau po le passport. O tūlanga lo pe whai ona oma ona whailo atu. O vaenga o le residents po le matai. Ia o le tūlanga lea o le whaamaumaunga tusinga ingoa. Ia o so ID o lo iele swafa o lo iele le nuu o lo e alalai. Ia whapea fo ia le tau tinonga whaatu la fono lea le suita mai tai po le suia nuu. E mawhai ona whaatino mai online lau request, lau application po tu ina melta sanga i lunga le online. Ai o le whaatinonga mo meo biometrics o tūlanga o le puenolo wata. Ia o vaenga fo ia po o lo whirima. Ia e susu mai lava ia le tangata i tono le ofisa. E whaatino ai ia le whaatinonga le o biometrics. E le o yeise au nanga whapea e o atu i nuk mamau ia le tātou au nanga lea. Talsanga ia e tuina mai online. Ia e tāua lava ona whapea ona certify. A whatita inga po lau passport, o le kopi lau passport, po le kopi fo i o le birth certificate, po le pepa whanau. Ia e tāua lava le certify le se lo ia. Ia ai le i tuina pe upload i lunga tātou online registration. O vaenga i tāua te le e tuina mai tono le ofisa. Ia mawhai ona whamautuina ma whamaunia le ai le whamauina o suafa uma o e o tātasanga mai. I lunga le whaatinonga le o tātou registration online. Tā ua lau whaafonga ia i vaenga nā o le whalasanga mua. Ia i le tūlanga lava tau tūla fono o lo whaapeo na whaatino ma lima te ina ai. Ia le whaatinonga o le ngaluenga i peo na sila ma whaafonga mai ai ia lo tātou wātino. Ia e whaatinonga o lau resistala. A whaapea fo ilai te ui mai i le whaatinoina o lau resistala online. Ia o lo whaapea fo i ona haia ia i lalo le tūla fono. E ala lea i le sa o le lei ma moni i whaamaumaunga. Ia e te tuuina i lunga o lau resitala online, ta ala tutusa le lei. Ia ma le tūlanga foi o whaamaumaunga ia e anga i mai ma le mamalu le atunu i le ofisa. Ia po ono whaanga i o lo whaatino ai i le tātou ngā luenga. Ina ia sa o whaamaumaunga e te resitala ai. O ia mea uma o lo i lalo o le tūla fono. Le ala whaia le tātou malolonga, aoni e tuua le tātou porokala me toi foi mai. Whaau pe ona whaaso atu i le komisina langolango. I iso vaenga e tatau o na malamalama i ai. Lo tātou atunu. I le toe tariu mai o le tātou proklame o lau pālota, o lau leo. Ia le foi sa whaamanatu atu. A whai lava sa e muni tai i le whaangasolonga mai o le tātou proklame i le amatanga. Ia o le tūlanga lava o le au ililina o le tūla fono e pia foi o nei ai. O le vaenga lale nei e tā ua lava le mai tau le lei mai ia e le tātou atunu uba o le naolo o mai mua mai. O na o vaenga i o le a whaamatala. O vaenga e whaatitau ma a fiai tātou. I lalo le tūla fono, e iai ia vaenga a e whaia, o e solia le tūla fono, e peila o lea, whaafonga. E o se tase o vaenga tā ua lo o tuina mai i lalo fo le tātou tūla fono, e iai soli ngā tūla fono, e whaapea o na mawhai o na a vea malape foi, a pea whaapea nei te i ua whaatino
e se tangata ia ia ngaluenga nei ia e ai la vaenga o tuina mai o whamaumaunga fas tau fasese a whapea foi ona tuina mai o le whainga lea o le a mio lea tau fasese a o lo e mauti noa le e o sao whamaumaunga ia lo e tuina mai o vaenga ia o lo tuina mai lalo tatou tulafono e whaasa ona e whaasa le tulafono o le si tūlanga o lo whaongaina leo pepa whanau a nisi a se tasi o tangata a lo e si la fia e leo lau pepa whanau lea o pe o nisi e vaenga o le tulafono whateta ingo pepa whanau a pe foi po ni wha maunga a se tasi po so uso po so tuangane po so tama ia o lalo tulafono ele o lo avema so ni ngā tulafono ia vaenga e pe o tulanga na o lo whapea o tatou form e uma na whaatumu le form e uma e le tautonga whaale tulafono o lo whapea o na whaasaini ia le tangata le tuina mai lan talsanga o le afianga lan na tatou form lea ina ia whapea o na sao ma whaamau ma moni ia whaamaumaunga o tuina mai foi ele mamalo le tunu utono le tatou ofisa ia awa foi le whaamauino sua whailunga o le tatou lola pālota e pe ta ua le na o se tualalo ele mamalo le tatou atunu ia ele ai o le ngaluenga na le ofisa o lo mata i tu le foi le whaatino o tatou restala le nei o le whaamanino lea ma ia moni le tuina mai o whaamaumaunga. Ia mese lava i pepa ia mai e sapota ia tūtalsanga. Ia o vaenga na o le tau whaasise o le whaavevesi foi. I le mamalu ai le ofisa pea whaatino ia le tatou restala. I o se tasi foi na vaenga te tau foi. O na avatu ai le tu alalo tatou o le mamalu le tunu. Ia mau mai pea le onsai ai mai se foi ia tō finangalo. I le taimi e whaatino le tatou ngaluenga o le anganga a tō le nei ngaluenga. Ina ia mau tutu le ia whaamaumaunga. A wafo le tu ino o whamauino ingo tangata i lungo o le lola pālota. Ia pe o tūlanga nā i sori ngā tūlafono. O lo o tono le tātou tūlafono pe a whaatino ia le restala. Ia ai mutai lava sina whautuanga po se tualalo fo le tātou ofisa. Ia o le NPA o na si la fia. O le restala ino lo suafa i lungo le lola pālota. Ia o lo o tuina mai lalo tūlafono e tatau una fai. Ele o le anganga foi o le tūlafono ia whapeo na whasalaina. A le anganga o le tūlafono ia e resitala o lo ilalo tatou tūlafono e compulsory tatou registration o lo iai foi le sala i tono le o le soni ngā tūlafono lea. Pea whapea nei te i ua mau ai fontaimi e tapuni le tatou lola. Ia ele i whaatinoa lau restala e pe o tūlanga na o se tua lalo ma se vaivainga foi nei ofisa na o na toi tu ia tu lawe le mamalo le atunu ia o lo whasalaina ia tangata e umale e close le lola ele i whaatinoa ia le lana restala. Awhtei tele a maunga i le whaasoa maa tango fie malamalama manino ia mai tali tonu foi ua malamalama le whaafonga mai alo tātou atunu le ala lea sa tama whai e whaailoa atu ina ia e mai moa le lei lava le tātou polo kalame ma mai tau le lei ia le whaasoa sa tu ina atu ona e iai vaengo le tūlafono e a fia ai tātou tangata lau tele ia e pei ona whaailoa atu e soni tūlafono lau tama whai e au mai whaamaumaunga se ma le whaanaunaunga i te resi talai. Le ala le nā, le tāpā i le ofisa, ia tūlanga fo i o pepa e me te resi talai o lau pepa whānau, ia o se aiti o lo i ailo wata, ia ina ia mawhai, o na sa o le lei, ia o whaamaumaunga, e pei o na whaelo atu, o le ia i lalo o le tūlafono. Ia, o le isi vaenga tā ua e whaelo atu e hea awhia ai o le tūlafono, o lau whaatupu vivesi lea, o lau sau e lafo ni tala whaalumaluma, ua e lafo ia ni whaabatalanga mamafa,
ia po le tala o le ngana was o bolu pala vale tu lo le fa fonga le tunu ma lafo ni fa matalanga ile office ya fie oe ile tu la fono ia pe ia fe o le silafia o le lava e tani malu ia le tamu fa ia to le office pe a o ina o itulanga ia ai o le taua o e silafia ia ia la lo tu la fono vai nga ia e pe o le a tonga le o le tatu fa soa ile nei fo i vai aso ile mai mo mai ia a lo tatu wa tunu ia o ila ni ngalo le vai aso fo o le a vela usila sila isi vai nga o le ngaluenga ia ile vai nga le a o lo o la tu fa atinoina le whainga o le palota e te sila la iai ia le isi fa poponga o le tatu prokolame ile vai aso fo ai o nisi o vai nga tau e te tau pe onu fa bana tu o lea ua fa au ia tu la te tala ia le tatu ofisa ia mai le iva le tai ao i le tau le valu le po aso ngafua i asfarele o le asto nai o le iva le tai ao i le fa i le afiafi o le fa nau ngara komisina le pulenga ma le au whainga aluenga a le komisi o whainga palota ia ina ia au lava ni isi alofanga o lufa apia mai o le isi avanoa e te resi talai ia o le ala le na le watu ai isi o itu la ia i aso whainga aluenga ina ia avanoa i le tatu o tiru ia nga i le ofisa ia fa atino ai ia laurisi tala le ngata ilea o lo ia ia tatu fa maunga lata mai ia o le tulanga o le tatu risi tala e pia foi ona ia fa maunga lo ia le sa fa mawina ile asolulu la se fululu o mati ia o le ala sa ia le stofias frele ma le aso tona ia lo no winga ia isnu mera no mai pe te fa maunga lata mai o lo ia le taimile nei le ua fa mawina ia le fa ia malo le tunu o mai ona risi tala ia fast food tolu wafe iva se lau tolu wono fast food tolu wafe iva se lau tolu wono leo fa ingo le tunu o mai ona resitalo le nu mera leo o ye tonu mai la to o le sa resitala mai online e pe ona yai tala no la le si vala leo au nanga ila to le fa nga ina ia le au nanga online o lo fa pe ona fa tulanga mai ia le fa inga lava o le tatu resitala online e pe ia fo ona yai i le taimile nei ia ma le aso le sa au ta o lo fa pe ona fa tino ina ia le tatu resitala lea ia o lo fa tulanga mai ai ia le tatu resitala e afe ma le valu se fuluono e afe valu se fuluono i la to fa nga ina ia le resitala online ia e to alua mai Amerika e to atasi mai fiti se fulu fa mai New Zealand e to iva i la to resitala mai Australia ia e to afa resitala mai ia i Amerika USA e to alua resitala mai Filipina to atasi resitala mai Japani ia ma i la to le resitala la i tonu o Samoa e afe ma le lima sefulu tolu ia pe ole o tonga le na ia o ila tolu o fa ngaina ia le tatu resitala online e pe ia fo ona yai ia o ila tolu mai ale leia ona fa atino le resitala e lima se lau waiva ila tolu mai ona fa le resitala anga i mai le ofisa fa ia le tulanga fo le po le ata ia malolomi ta mai lima o ila tolu ia o ia disu nga le ofisa po le sia ke le ofisa to tolu ia o ila tolu lo to tu ina tuai le fe autis tu sia le ofisa e inisio pepe mana omia ia se la wiva fa ia mai la to lo fa tali anga i mai fa tino i le po le ata ma lo lobi tamata mai lima tolu se la bonus fulu ia le vala la le a fa pe o le tiri anga i mai e fai ia tamata mai lima ia mapu elo wat ia anga i mai le ofisa po le ai ne la no fo anga i fa tino le ngaluenga le o lo anga i tu itua e te anga i ai ia fa tino i le vaenga le na ma fa umai ia lauristala e pe le o tonga la tamai le na o le tulanga lo iai ia le tatu ngaluenga resitala ma ila to o lea ua mai ona resitala a fa pela o naite mai mo mai o umon e resitala le wa i tonu le fainu mera le sa ta watu ai a fa pe e te le resitala o te tau ona e anga e fa tino la resitala lua fe le sala le ala le na e ta u wai le resitala e ia ia la lo tula fono le sala le e le o le manatu le ofisa ia fa sala oe a o le au le tula fono e se su mai e fa tino la resitala ia o le tatu proklame le mo le nei vai aso i le whaafonga mana mai mo mai le tatu watu no ia ai o le avanoa le nei ia o le atu e tu watu foi ia i le sunga ia seunga mai vasa ia mo le wha mai eina o le tatu proklame ia seunga le atu e tu watu le tatu proklame seunga mai vasa po e mo mai seunga oh iya sorry ele foi ko wa kurka por kala meri so fela ke o so mai o la koe kali fa lo le pulengu o sale panga
o fai fa le fatakuki maua mai ele ka fa maruskimo ke lo le ia o we le ma fa ai ngo fo nga fa pesi lo ka fia ia fa tai la le wa fa fo me le wa aba ku le linga male akwa ngole ka ko por kala me ngi fa yasu ia me se le ba inga le sa ia no fo ngai ia itu nei ia le ngata ia le pata ai no fo ngale o wa e fe ko lo su e lo mo me wa wori ia me se ia o itu malo o le pa ia fa ta se fo i ba lo to fanga ia ma fale alili ia mana itu malo ina ia le no ina ia le pata de se ngal wenga ile ni ba yasu mane le malu ole e ole tu malo lo e pese joy nei ya mai mana tole tau runga na chancho por kala mele nei foi vai ngole fiafi ya le vai ngatol chancho por kala mele palota o lo leo se so na fa poponga ile vai aso asau momoli atu le nganga fa aftai ile ofisa o le commission fa palota ofisa o komsino sur fa inga o le tivitasi male sempor manu e tele fa fonga so chancho tunu ele nei foi vai ngole fiafi to fa so fu so se fa fikai ja so le pa kau ya ka ai boleh bangai boleh